برای کلامی سرخاطر مجاهد ایران رسین های مجداد نامیش مجاهد است خلق وانه جانی که من مجاهد خلق آبیه که دفعه کلامی سرخاطر بیزم همه کام یک چی بیزم در بیزت المالا کنه میکام بیزم حج محمد كان من النبي محمد من القرى واحمد دلالنا سوار اسبين الدماء في جماعه ديوان ربنا وسران وكلامات بجمعي
من طابي آمن فلوس مجي ما جات شنو كبالخير ما تعرفنا ذكري هذه مشواني سبب لقابل برسيد قدانا مي سبب قدر عمري من بالكل ودجار ثاني واي واي मुझे साथ हौसला